ngap den sawai pi ki parlo ki standard ban page ya ka video ha ka channel Khynniuh lut ki club na Major League Soccer wat ka club bayale kai Lionel Messi ha ka yum le kai jo snem arja arfsan na marka jingmi kane ka club ka thymmai ka badai trai da muslim Major League Soccer mentak la stang bankiu hadin ka jingla ban wanra ka club inter Miami ya urang le kai kan sai kan Argentina Lionel Messi ha ka club inter Miami mentak la ki kan sam Shaka kerdan ke Lingkong, haka miga king point jong ke Major League Soccer na ke Eastern Conference, na ke kerdan ke Katsau usnem baladep, bat kane baro kedai lingba na Lionel Messi. Bat om cang kata haka baru ki klub ke Major League Soccer mentah kila kwa ban penklan ya ke tim, da ke bakila paikmat mentah syaki players papau na Europe, ban wanra haka ne ke Samuel kai ban sawan, bat kanang penma susu ya ki klub ki brang yelikai mentah ke Major League Soccer. Kalong hadin balami ke wei ka club ke berang thymmai ke berang shu sanction kata ka San Diego Football Club haba pai syakane ka club laseng yaka haka kat pratari ubnai me jong usnem arja arfly han nongba San Diego California jong ka USA bat utrai jong kane ka club udai muslim nari Egypt Muhammad Mansur ka stadium jong kane ka club ke berang shu destination kadai ka Snapdragon Stadium ha San Diego California kabanyam hadu live san hajar ngut kinong pikai kumta lengba ka jingmi kane ka club thymmai ka penmaya shibun ki wepat ki club Major League Soccer wat ka club jong Lionel Messi ka Inter Miami namar kane ka club kabrang shu mi sian menta kala thong shibun ki players bapau ka Europe kentup yo Kevin De Bruyne Muhammad Salah Toni Kroos Neymar Jr Sergio Ramos bat ki wepat ki players bapau na Europe kumta hausnam arja arfsan ka jingkai Major League Soccer ngangai bakalong syaka cilikai ke internet adu kata-kata bat kane ka club thymmai ka San Diego Football Club kan salong ru ka tim ka bakhain bortam hak dai samoy dekai josnam arjar ar kusa te parlok ngin sapek bakat nungut ka club San Diego FC kan wanra yakir rangai kai ke bapau na doba Europe hak dai ka ayum milikai ke ban sawan te parlok tang kidi ki kubor ngangai beplak sengutu ngin saya kendu hak wei pat ka video Kublai Shibun.